I ain't got no work for no Leone. Hey, Tony, come back when you're less conspicuous. Evo nas, igramo GTA Liberty City Stories. I sada, da biste ovu misiju startovali prvu kod ovog Jaya, morate da ovu odeću default obučete i da, odnosno da sučete onu, kako bi vam rekao, mafijašku odeću. Evo, sad čekam oblika. Evo vidite, opet je zvuk u kas sceni mjesto, ne znam zbog čega se to dešava, tako da ću jednostavno skipujem kas scenu, kad se pojavi zvuk u kas sceni, ja ću da tu cut scenu pustim i evo sad idemo, kupimo novac, tražimo devojke. Hey JD, I got your money right here. Aha. That's one of my girls in that car. Hi JD, I was just about to do this to you, honest. Kupimo pare, tražimo sljedeću ulicu. Hey, I recognize that girl. Žao je što nisu radili. Don't you trust me no more, JD? GTA Vice City Stories i Liberty City Stories bio bi veoma mnogo bolji da nije Rockstar žurio da napravi svoj sopstveni rage i da napravi kako bi vam rekao. Hey, that pimp is ripping off one of my girls. Get the money. She's one of my girls. Evo one devojke. Did you think I wasn't going to bring this to you or something? Evo, Hey! moramo da pokupimo ovaj novac. JD. Ovaj lik me podsjeća strašno na Big Smoke-a. Ne znam zbog čega, šalim se, znam ja zbog čega, baš liči na Big Smoke-a. Sad sam zašao za ovom red iskrita. Fali još malo pare. That girl's one of ours. Hey JD! Ova igrica je strašno mafijaška igrica, kao i GTA Trojka i San Andreas. Odnosno San Andreas je više gangsterska igra. Evo sad ćemo tražiti tetu. That girl right there. Are you checking up on us girls, JD? I evo ga, pokupili smo pare, nije bila misija teška, samo je trebalo da se požuri da vam ne istekne vrijeme. I evo, kao što sam rekao, ova igrica je nažalost propala kao i GTA Vice City Stories da se dovrši do kraja da bude kao San Andreas, tako da prostorije mnoge nisu urađene i San Andreas je jednostavno urađeno do kraja i on imao neki stvari što su obrisane, ali opet San Andreas je urađen lijepo u odnosu na ove dvije igrice koje su poslije njega izašle. Samo zato što je Rockstar žulio da napravi svoj sopstveni rage engine i da uradi GTA 4 u HD univerziju. I evo nas sada. Nice work, Tony. Rešili smo misiju. To bi bilo to. Vidimo se u sljedećim klipovima i pratite naš kanal Team Balkans. Pozdrav svima. Zdravo, ja sam instruktor Mića. Danas ću da te obučim nekim stvarima prvim za praktičnu vožnju.